shikani ka dong ka thandu oke ong ngilaya kwa ban iupra ngile sedang iupra nadu mentang ngila sedang nadu gini gisni ka jingre ka ji pakum ka party kan sedang nadu ka MDC election kan sedang na ka MP election nangai ba paipa menta on the ajing slang ya gini ki party ngin shynshar marwei po KHADC ngin pynjop MP candidate hagani na ka strong parliament wat non sha ya lambakla long kumbalong kini ki constituency menengani don way kurtong ani kani sia kas pisa kala isim laki laka kaput pat kami ai ong tekilong kami pa ardan la ong wajus mo bit pa ahisim bet ong kublesi bo katu kapisa ka bagi ai bi kami ka ba ka sep ka jongki kadai ka hok ka jo pat ba bau de banyo upai pa uyo katum balamang daga sarkar udon ya ka bha baga sarkar kalamang ya gawai pagawai constituency shyajar lai spa lai pnyo pon sanlak shyajar lai spa lai pnyo pon sanlak shisnam shano haga samsnam shano ni ka pisa gadon oh plai kubor ba plai lai spa lak nyong ni ka jingbha kam dei ke jingbha ka tu ni ka hak ka jo pai ba Denmark kata rangin sedih bentuk kayak hak kajing kayak kamram kajing. Kumbara mata kayak bagai mengenai mulai. Kena kajing kan mula banyo kayak kajing songsok namar ngineki haru bagi dia ya hak kajing. Kata kayak bangi kuaban pensau ya pi keberan Denmark na kumgapak jang kajing Krishan bapi menjur balai kajing Krishan yang ini ke voice of the people party. Pinira lang ikikti ijong pi hagar ke por pengiwanan ni ban ai kajing Krishan ya voice of the people party. Ni wan man ai ke Jingashan ya voice of the people party.